Mentakas ngi ke HNYF West Jancha Zone kala penyari ka trekam jongka ka belatip komka sanaro padinya daw unit bat natyang circle. Yaga ni ka program la penya da o president ka HNYF West Jancha Zone uba HW Sutong bat la yo ay kintin sneng na orang ba asnong scenario na u General Secretary Central Body uba lamsuk langstang na imis BT Jerwa President Women's Wing Central Body bat kiwe pat kirang ba nong shong shnong jong kani ka shnong lapen skhem ya ka jingpan dong dukhon bat penbam smai da u president barang ba jong ka seng uba asadon bla kinong kit kam jong ka scenario padenya daw unit kilong kumni rijai talang president melong talang vice president abi pai chen general secretary nebi talang assistant general secretary ni ai sentem organizing secretary Day Langdhar, Publicity Secretary, but kat prangut ki wepat ki executive member, but henringut ki long kemi balaya sno alang hangni. Nakaliang jongga natyang circle pan, kinongkit kam ki kintup yau, Dawan Semblai, President, Samuel Lamare, General Secretary, Penskem Latu, Organizing Secretary, Head Palinki, Vice President, Hesa Kiru Lamare, Assistant Secretary, Debo Saryang, Publicity Secretary, Hey Pormi Semblai, Finance Secretary, Renewed Car, Sports Secretary. But sa halayingot ki wepan ki executive member. Kepada ikum ginit ki circle hangde, kajing kesyang ke pura kawan nak central body. Balala phi atam. Lada kaseng ganor bali tengko bagi bos sarkar ki bor pulit ki bor kasyari lada udkhot lajong le atam te. Saya perkat hige ke benji apa. Lada ngi habat tengko udkhot lajong ru. Kabiang pala. Lada ki ya right ya ke ka ba laya penbaik lada ke ka bolong syabar na ka jeli trekam jong kaseng baru gino start kinu sampang ki badan hak bernyo jongi ki piang ya koi ke benta kiang bansusane aga assembly badan ki MLA jongi badan ki ruling bat ki opposition kampoi sunu ki opposition ki baklantam hak bernyo jongi ki dek sang halang Tekum kejunya nanti jong kai chonia fru nilale sibun kikam kum kita ki opposition. Nila persa ya kan di district council. Kaban sam khmut ba kaban te lakam bante amrao ya ki khri nong sensyar. Nila persa ya sibun ki jing thulu jong sarkar. Ngadu bangalong pi banker ya ki nasia ban detat ya khando ke siap. Kino ya lamseng kan sen kum ka seng nila po ya ki kot. Nila po ya ki jing sari. Kathalat le lalong gayang lajong ngirong ngimi kata kalong gay ka bang laman priang bat kata ka gay ka ba ladang ihap bali tungko ni tungko berkabor sarkar ni tungko berkabor pulit ni tungko berkabor yung gayang kasari ladang ihap bali tungko berkabor bor sinong ru halo kay bam ihap dur nim salia namar ba teng hapos nong potau hoj kirang bas nong kidon ki BDP kidon hanrei kajing trai sang phalang pade kadon la kajong kajing pmu jong katong ban sedang ni nalaying lasem lajong teman berbor ngasih hikai ngasih ong ya kataktin ba kun jonga lada bakala hayeng an asitap sitayo mansur hayeng Handai la dapat kiwi kilong keme kisnang kihikai si 4,000 sen udang lo map me ukam keme wat la bomde ki keme la jongru kajia namar kemboong no teng silok mo ki baladon lok matrai kimde ban susi ya kata ngadon gano ki sorong oh baladon kiseng long keme mentang ami ai no seng long keme kamdai kumta da bisar benia ban sim yano ru haba bisim bisnang bro alyang kaseng ru kibriu kinembeng kinong ba katay kaseng nisu tenat namar kikot batkur kentai batkur senrang kenang ba yaki sijur jon budon balak ban penyaklat retenteng kadon kajeng ya kajia melabiang ya kata ngada ai hiru kata kajing snow ya pi kilong keme ngada kemen hadu kata ba pi kwa ban ya snow tilang bat ni Tela dadai tang iway bat aru muslim ngin sayo sispa bat arspa angut lada kilong kemi kitra sitom banyada